pay us now akando yentua mukanya de mu hia sika de yede yaje alawa no yanto Ebusuyama wakaba bi Fambra Ghana Nsem TV eso ye best stress ube subscribe to channel no dia mai uya like it na kire wadwen o comment section ebusuyama yaje alawa no yanto na ye kwato atia o sese mu hia sika mo de yede mo de kwato fridge akotonsu ana mo de kwato kotodwa begu fridge mu aya aduane adi Kevin Taylor kurase mu ni mu nkwan ye Ghana na esefo yese mu nsa no mo sese yentua mukanya de mo akonhoma mo de kwato we ah Dabio mo hu dadwene nya ye dadwene o mo dadwene nya ye dadwene broni kokko afre ye se koke numfo ni wi numfo asabi o madwene ato chima ewo mu kuromu no ye meju o mu megu ya mai mu ni yanyi sika medi eno hu dadwene ni nsiesie ni yeye apɛ baabi ye kɔgye saafo na begu eno na ye dadwene enyamo Monte sami yanka samadeshi ye tuna sola kaba omuti nkrofo okuro ni nantwie no nsuo monte yo menwene wo mo ho na mo makatua mo sisei omukura menwene wo mo ho na makatua ekomunti ni ye preda bere man konkunte kokogu apaso a ne ya preda bere so man konkunte da akyen asem ni mu komuntia Ghana fo mabunu me say ekom Dachi asem ni emu kom enu nti ene ye preda bere ka kokogu apaso a ye nkopia en preda bere man konkunte o da bia me ka me se sikani owuja ne ba enwunya de na sa nkwada no mesmanage no ma na behia omo nya nkwasiafo because asetina mu bere ni mu kom sa nkwada no mu hunu bi na me kwaku yebo a mete hei a me fa fom emfie dunia kire twa nkwansini nson wie JHS a manhu da sabi mesi kofia je ma mesika saje na wo ba na nsukom de wa medidi na ekoba o mento aduane udidi anopa na wo de bekọ aba no miensa because obeka kire o se metwa ensu akese miensa metwa ya de na matwa chichibobe na mabetwa no mosu a awura me kwaye num abo me bepo akomakura ase mi mom na se kofia je ewu jama wunya de na me mesmanage no mama ne behia me ye kwase a ye sikani ba nye nipa wo hu John Dramani Mahama amamuo nya meto ne safre mes ni onya 2 years no ono ankase ye di mfie nan kan no nya sa nipa no hunu se de na mamuo tie nene sabi obesu ama ne ho aye nipa mobo dabi nana yaje yento ye kwa akoto atia wo nana yaje alawa no yento ai yaje alawa no na munim akatua so mfaso ene komo de mo akando pay us now dabi o they say ye jeje nkrofo adan ye pedan na rent se mu wo bi a momma ye bi ya dan agent fo a ye hwehwe dan ye kwaji abodamfo abegu kuremu na akwasi buroni ama yesika bedi eno ho dadwene na da yetirimu sese nya mo makatua ni ono baya ne mo pama amokura no mudi boni aye ne tua ne ka mo fizi agimi ye metua moka ye nya nkwasi afu His Excellency be the account number no be send one opa ya peka kra tumi mu nam de ja o mo nsem hunu no omudi no ye ni bibi ye de ma o mo kuro mu Kevin Taylor cross o mu ni maduane ye yeni mu ho dadwe no Ghana abatan na moton mo ntoma de mu kokokosi awa musu se mo ma wa Ashanti region de o makotu de wa yi boga munya hunhwe ye frustrate mu sa na mo yi mu ma no ko private schools yankase ya twam. Yes, there are so many ways to kill a cat. Sa na ebe ye mo abatu obone ya kiri sunsanso no na mu face no. Yes, echina yeti woman mu so woman ma ye nyina ebesua nyansa. Yes, ye besua nyansa na ye hunu sabi kwan a ye betoto ya namon atena yiye na manipa refie atena yiye pa ai de na eba wiase a akufu adodo woman beto ya no dane yen sasabi eburu eda paso na wa ama ya nhye
eno ne ma ya wrefie na ye ne ye pe obi ani ho ebetua moka pay us now mo de koye dai mu ni mo aduane ye Kevin Taylor kae mo wi asan bie fan yasi mo ho so dabi ye de mokatua no e mansam twrofo ene asofo binum de da pay rose ye tuansam twrofo binum ka $2,000 a month eno ho omo ne de ye ba aban mu omo ne ye betua moka nyamo amukọ gina social media sai na yagi o ye kwoto atia da bi mu no mo nye ye dadwene wa na ka kire mu so odwanfunu suro sikan dwan a wawu suro sikan dia demonstration na from 2012 DBC 2016 dia ne yan hu no demonstration be na o man mo anye o munya mu dede no ya temu ka enkofoku mon fasa anyu ni susu mame His Excellency onu nyame yada no de mu ye bia no be ye foku dabi de mu ye bia no ye foku akufu ado ne ma o man mu nkwada ne wo mu ahye ya funu mu nyina hu Kofi Job mimpo na maintain nkasa Kofi Job akufu ado ne ma ni yi ni cars nyina pie a contractor fo na wo kuro yi mu akufu ado ne ma ehu wo mu ene mu mfidie ni wai mu ana mu twitwi sa cars no ene Kofi Job tifie no mo be kwa akwaji sika boso mo be so mama afre ne so ontua moka ye be suya nyansa next time why Ghana fo ye ni beda ho ye ebeda ho ami ye suya nyansa contractors ya hodo na egu kuro mu ani ye nim wo mo akufu ado a oyi akwan petin kuro yi mu nyina atwa kuro yi hu hyiaye ene ye mi ye hu sa contractors fo no mi ye hu no Kofi Job ka ase dodo ene mo woy ahemfo na efura ntoma esu kwan ene ye woy ene ye woy kotie ya titi mu ya titi emu ne kotie no fo se sabi mesi ni mota anya adwuma anya ye kotu agu ne Captain Smart no kotie Kevin Taylor no wenumo Christian Awini no ohene babo amanom Mugabe no na mukotie wo mo pay us now akando e dia asisa Mugabe no mo ma akogu abrochire hwe wo mo yemfa de na emetua moka yemfa de yentwa fake money na emetua moka na ya mo mpa pipa no bi mmere na mo mpa aka do bi nsuso so mamo bia ne hu ebetua moka kuro yi mo money beda ho se nwoma suafo money beda ho se timamufo money beda ho se nyansafo yentua moka nyame na atua moka mo nyame na atua moka ena akufu ado oba mo ho be sika koto nchene wo ho nanado Rebecca sori anopa frɛ mo se mo mani sika nkoto nchene ya gi alawa na oye yento akufu ado ba bi afrɛ mo akufu ado ne ma afrɛ mo so o mu nya sika nidi John mama yi Nyankopon na atua ye ne mu nyina moka wokuro yi mu nyame na atua ye ka emfie baako ani mu complaints afi ye hunu hwe ene ye momo aboso wai na de ye ba so chen kuro yi me say the more you watch the video the more the NDC and John Dramani Mahama becomes very funny to you. Ghanaians yenye hwe na especially those nurses, teachers, doctors, and all their government work. You people are very, very wicked. After all the things Akufo-Addo and Bawumia government did for you people, you still choose to vote against us. And now you guys are complaining. I don't really know what you guys want us to do. You know, the funny part is that Ghanaians want us to behave as if we all should be worried about what is going on when it comes to these nurses, their salaries and all those stuff. But the honest truth is that I don't really have a problem with whatever is going on. Me, I see it to be normal. I see it to be cool because that's what we actually voted for. That's what we actually want. And I see it to be normal. You understand? So let's just endure. You know, let's just endure whatever is going on. Let's just hope that things might change. But if not, it doesn't change. We got nothing to do. Because we claim that John Dramani Mahama and his NDC about my
And we believed in them when they told us that they were going to make sure things are better, they fix the country and fix everything. And that's what we believed in, right? So today, Omar Bana say things are not working. I don't think you can be blaming someone. The best thing you can be doing is to be blaming yourself and being so delusional for these people to lie to you that they can do something better for you. That is what you should be worried about. So guys, that's it. Don't be worried, this is just the beginning. How the Ghana TV. Catch yourself. The NDC, we are scam. And scam no more scamming, we are going to suffer together with us.